neza mwese mukomeje gukurikirana amakuru ndetse n'inkuru za Afrifame TV aho muri hose mu mpande enye z'isi turabasuhuje kandi tubifurije amahoro y'Imana. Ingabo z'u Rwanda ziri Cabo Delgado zabyaje umugore wari utwite. Mukomeze mudushyigikiremo kandi like na subscribe ku batarabikora. Imana ibahe umugisha, turabakunda cyane. Ingabo z'u Rwanda ziri mu rugamba rwo kurwanya imitwe y'iterabwoba muri Cabo Delgado zafashe umugore wo muri iyi ntara kubyara. Ni nyuma yo kumuha ubutabazi bw'ibanze no kumubaga. Uyu mugore witwa Zainabo Sumaili yagejejwe mu bitaro bya RDF biri Afungi nyuma yo kumara iminsi 2 ari ku gise ariko yarabuze umufasha. Zainabo Sumaili w'imyaka 24 ni umwe mu baturage bakuwe mu byabo n'ibyihebe byari bimaze igihe byarigarura intara ya Cabo Delgado. Ni umwe kandi mu baturage baherutse gusubizwa mu byabo n'ingabo z'u Rwanda ku bufatanye n'iza Mozambique. Nyuma yo kumara iminsi ari ku gise yagejejwe mu bitaro by'ingabo z'u Rwanda ananiwe ndetse anarembye. Ingabo z'u Rwanda zahise zimwitaho arabagwa yibaruka umwana w'umukobwa upima ibiro 3 n'amagarama 200. Kugeza ubu ubuzima bw'umubyeyi n'umwana bumeze neza ariko ngo ntabwo barabasha gusezererwa n'abaganga. Uretse uruhare rw'ingabo z'u Rwanda zigira mu kurwanya imitwe y'iterabwoba, zinagira n'uruhare mu kugeza serivisi z'ubuzima ku baturage, dore ko no muri ibi bitaro hari kuvurirwa umwana w'umuhungu uherutse guturikanwa n'igisasu. Mu ruzinduko Perezida Kagame Paul aherutse kugira muri Mozambique, yabwiye ingabo n'abapolisi b'u Rwanda ko bamaze gukora byinshi bikomeye ariko abibutsa ko akazi kagikomeje. Yababwiye ko nyuma yo guhashya ibyihebe akurikiye akazi ko kurinda aka gace no guharanira ko kongera kubakwa bushya. Indi nkuru itugezeho nonaha ni y'umugabo wirukankanye n'umuhoro umugabo yakekaga ko avuye kumusambaniriza umugore. Umugabo muri Ghana yarakaye cyane maze atera umugabo akeka ko yaryamanye n'umugore we n'umuhoro amwirukaho umuhanda wose. Ibi bivugwa ko byabereye ahitwa Adumi mu nkengero za Kumasi mu karere ka Ashanti muri Ghana. Muri video yakwirakwiye hose uyu mugabo rurakaye cyane yagaragaye yambaye imyenda itukura gakondo yiruka ku mugabo wari wiciye mu modoka ya Vehuti amushinja ko yamusambanirije umugore. Nk'uko ibitangazamakuru byabo bitangaza ngo byasabye abapolisi kugira ngo bahagarike uyu mugabo kugira ngo aticira mugenzi we mu modoka. Abapolisi bahise babuza uyu mugabo bamubohesha amapingu baramujyana. Mukomeze mudushyigikiremo kandi like na subscribe ku batarabikora. Imana ibahe umugisha, turabakunda cyane.